برایên ezîz, xwişkên hêja û guhdarvanên mirûmet, bi hêviya ku em bi riya eqil ku tefekkûr e, bi riya neqil ku wehya îlahî ye, em ji bo dîn û dinya xwe tev bigerin û dest bi axaftina xwe dikin. Mijara me ku em Qur'an bixwînin gerek em bêjin eûzu billahî mineşşeytanirrecîm, yek jî ew e ya em ê bi xebera Xwedê bikin ya em ê bi xebera şeytan bikin. Li pêşiya her kesekî dirê heye, riya sêya tune ye, ya a Xwedê ye ya a şeytan e. Evan mijarê hene bi sê ayet e. Were parve bikin. Estaizu billah. Sûreyê Nehl ayeta nod û heşta. Estaizu billah. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. دما كنت القرآن خواند لكرد الفراوي بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أستعيذ بالله وكذا قاعد بيش. شوا الشرطي اللي ميجي دس بيجي الشرطي خدنا قرآن يجي استعاذي. آيتا مجارك يا جرو مرو يا سر يا خديه يا سر يا شيطانه أو جي سورة النحل أنقش سورة ميشانجب آيتا نوتنا هاي. إنه أستعيذ بالله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. دبي تحاكمية الشيطان لسروان كسيكو gerçek bi Xwedê îman hanîne li gorî pêwîstiyê îmanê û tewekiliya Xwedanin ser Xwedê şeytan qet nikare têkilî wan. Nikare wan jê derxe. Evî jî elamekî pir xweş e. Temamê ayetê Qur'anê her ayetek têne mucizeyê mezin hene. Ama êk wisa be ew rêberê riya Xwedê ye. Ew dibin emrê Xwedê de ye li gorî Xwedê tev dikir. آيات الصدي أستعيذ بالله إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ancak hakimiyet şeytan li ser wî kesê ku şeytan ji xwe re dikin dost yek jî ew kesê ku ji Xwedê re şerîka çî dikin. Hîn dikin bi riya şexîtiyê, bi riya terîqetê, bi riya axatiyê, bi riya qewmperestiyê, bi riya partîperestiyê بنكي رياء شنو اكو خبرها خولي بكن بخبرها هنجي انسان بكن هاك اوجد رياء خولي دبا امنا لكن نريا خولي دبا نريا خولي رياء شيطان دي انجا حاكمية الشيطان لسروان كسيكو دوست شيطان وان كسيكو خولي الشريكة شيطان هاج بهدو اتيا آيتان جي وك آسيمان تسلمي دياره و شيمبر البر شعوايه یا انسان ریویه ریا خودیه یا جی انسان ریویه ریا شیطانه که تشکت على امر کلیه پیک بینه او یعنی ریویه ریا خودیه و تشکت على امر کلیه پیک نینه دجی امر خودیه به ویگر یا شیطانه بهیویا که امه تف ریویه ریا خودیه بن و طابعی مستقیم بن و الشیطان دور بن ام نه خسران الدين والدنيا تبن أم وتب أمانة خدي بن يا رب.